Nikwati watinda nesa musiaisia wa Mutongoi TV nitawa Jacqueline Binya inaukethia na ninaudhocha studio cia Mutongoi. Studio ni naini makwa ninake John Mwaka kethia siaisia. Na mugethi nyonde. Faith Ndonge mwitu muia ni wa mukethi. Karibu Bishop Mala. Osaingethi nyingi. Thank you. Asante. Na mudhocho nenyi thenge yitu nenanye namba yitu ya SMS ni ile 3915 ambe ya na ndeto tunenanye otumendumani yaku ikodo yaku. So nye nisinga yombie mundu ume na mundu muka. Lakini pe kindu chukite kikitwa LGBTQ. Lesbian, gay, bisexual, transgender na queer na matei sio na maisi kana nitubaka kana itukite. Yue Bishop ke kana ambe yabundo yubu ni confusion ingaiwe kie kana ni thie confuse kana ni dunia yikitara. Asante Jackie. Kene kindu kinene we muno matuko maingi nando na kete u need kuelewa muno ndia ne yeleagwa muno mbake kambia konwa na meko nondo ala makwatanie na maundwasu pa imundu tesiombikete ata ethwa imundu muka sisia ndesa konombikite na mundu ume na ethwa ni mundu ume ndesa ona mundu muka na ukethia wina sindu isu ciele wita wa special wikia katika category ya special na actually kwe katika special andu ala mema mutha special ithi andi maanisha kana ndui normal kwa ube kindu kikuoneka cha umbile wa kimundu kite normal kwanzi engine utonenda wino wete muna kethia nduelewa yungai umbo wake katika sindu sionthe ombie kindu kita wa male and female ona scientifically sindu iti ona iti tione nasio pe plug yeta wa male na pe plug ngeta wa female na male ite sio likakwa female meiyo ndiakana stima ndo akana kila kindu chonde kiyakana na walimu tabanyonge ngai asioka omba balaba ulikela na omba balaba kumalelia na misi yonde ya kwa kasumba kanini kendha kandate kanini keta wacho na wabikaba uenda ithia ni exit only yumundu no tumanuni wake kani wetu na ubunifu wake olwa ninzia na balaba kumalokela aiwa twikithia ni baba ulikela na niwezi nesaka na baune isu ni exit T entrance ona supermarket we baladlikela siangali na be exit na be kawinda batu ane Yiulu wa kumanana kimwi kwa andu mame baimwe ila ni lesbian kana gay lakini yuba bongelilwe letters ingi pe gay pe lesbian pe bisexual pe transgender na be ngukuyita queer ona ndeyelewa queer is questioning your identity. Nicho ngwene ukitembola ni kana ngwelesie kana sindu isio ndhe no buku paiki nungai utaumba na Biblia nini ya andu Biblia ni ngai kila wailete unenete ngai ndabithana cia ethwa ni kindu kwendo weta akiweta tungulio ndabithana cia kasiola wena nini ilio nanona na kanena na kasia na Sodoma na Ngomola na myanangi akitumike nono Biblia ya cia na iyo ni bikite mbe wakwa na iyo ni nthuku muno exceedingly wicked. Lakini Bishop kindu kiki misini kiskuluni kindi ona ndingi ni bitu kithiche withu kethia cho mundu ume alikile cho ni chaka nondo yeyita nukubinduka ndeiwe mundu ume igweta mundu mukani mwame uthima keke ya heels makebeka minai Bishop ekani kudie mwitu mwingine ba nondo Bishop bunu kwamite
kitene undu Biblia kwase lakini pe reality la ivo ya omuntu duniani irindukite na be andu meosiawa hormones si confused Yui I'm looking at it differently nyene kesisia kina recognize when government yitu aye we akindu kiwetwa ulikana ekipana ibili na enatwike kai kokona nyaki the now ondo netindane wetete this is the elephant enomba nzo ulelikilia kamutwe nomba yuba yundu ngitwathukia twetikilekana twinasiana situ cia twiki homosexuals twetikilekana twinasiana situ cia yetu cia twiki lesbians twetikilekana no cia kana na kayithu wakenda makwili lakini nundu nyekwa nenda kabisi dikaya ata kabisi but we say that this is a man in a woman's skin no ngwatiti twetikilekana twina mundu we features yake ni mundu ume lakini unthini kanafsi kake kala kanafsi kake no ewa nyeni mundu muka na sindu icio etu ciona nwenda acha thini ukeze lai one mundu ume maslia nene we wipo niguo thambisi miyo niguo na kola ko ibeti niguo na juya yeka katu mundu twi that and they are not gay and they are not anything queer to them this is a man in a woman's skin so you ela totoke tutie mebaka ya be kila keke kie biologically ona kwande na control over na be kila nye keke kie ningenda like kwa asia me I want to be gay ninye ngwenda titi kindu ki ai nundu na mukie ne thela na elethwa ni mundu me na ne thela ninye ni no mundu ngengasia umundu I'm attracted to a woman period kila bishop weta of course no buku lakini tulilikana juna bobe andwaya na mama livie in a confused situation no nela maneka census mindo esu naibo ukakulwa we bisexual we na makwili kana isi ya makwili because pe kusia wawili lakini wasia wai pe hormone ida in there is stronger either you have the strong gene of a woman or a man and then uitwa maika surgically so ingi ni kwesa kuya kokwe nitobitha mbaito ela wasia mwana waku na wethele makwili twa mwana usu ya kusipitali nuko iya manike nesa kila hormones ila cia kembingi nisiba lakini tuwe nondo nenda akelitu mwana mundu ume umweta mwitu na ke hormones ila mbingi cie mwine wake nisia chao nisia amindo kwa huyu ayana ena thinosu kwa huyu mindo bishop metikilekana it is there na metikilekana ndatika netu nena ona mbuini no na mbuitwa sieta malinda wethe la mbuini mukana no mundu ume yuka sana uya joje ni thenga ya muthemba mo lakini joba yikindu yende asia the same case happens to us yuke lake ibo ngwenda nake bishop asamukete amane how do we handle it baito how do we handle this issue ya mwana waku ni woka na we wamweiye wise weyete mwitu na yoka ikone thya nyini mundu ume na yambe yome akimea isenzia wewe ndungai wa mumbie peo laundo ngai ona ndio nena muno ni correct kindu kinini nundu anani faith ya nena nesa peke cha kwesa kweyo buku na peke cha usiawa kiundi na thinacho nundu kiuni kindu nijo wewe ndiasia ni special kwa huo ni mwana wakwa na asia na ine the special na special ndiye jethe kanundu ijo ni special na ile tekwika kindu kila cha ilete nundu na mwana ucio asia we special lazima be hormones na ile ithu kumamu nombe wa ile ingi ato hospitali nundu ndende uma malaili lazima be balo kumaila na be maundu mana functions na lakini hii faith cia umunthi uwe faith ai wetwikithie mundu ume wambie iki ya ki mundu ume no yambi ya kumanthondo nywa ndawa cia utwike mundu ume imwe no buku tio buku nengire titikilile no buku straight up mwaka cio cindu ii cia meiba twambiba L itawani LGBTQ
plus. Ai? Itaku. LGBTQIA plus. I ni intersex. Nelo ni geni itawa mindo itawa and asexual. Na queer. Pe kiwinge queer. Queer. Yue twambie na L ichau lesbian. Mundu muka atwaite mundu muka. Na we mundu muka. Ona ngiti kutwana isia sia kunsi kuoneza nendete mundu muka. Ene yu nuona. Aya gay ni mundu mume. Ile G ni chau itawa gay yengi. LG ni lesbian, gay. Bisexual. Bisexual ni su wase enda mundu muka. Aye usunda sia itwe usuna alama no avingalisiele endete mundu mundu no ati na ni mundu na no utwana. You are right. Etha ukangalisi onde ukangalisiele aya transgender ni ala yuma me masia itwe. Aye byange mebindwa ukathi transgender no kana no gasiawe kena nondo kana kena mundu muka na chau mundu ume. That one is there. Is transgender. Pe queer. Yunde yesi. Yuna su kwegwa niendo thingalino kana no nisa kwingalino lakini definitely wa musisi ni mundu ume kana ni mundu muka. Usuni mundu ni queer. Intersex na moni meko. Intersex you can be either. Kana ni elesiati kwitha we either ni kana umunthi no withe wi mundu ume na withe wi mundu muka. Uno Mike Jackson wekete ene nuona haya na hii ndipe ili uitwa asexual. Asexual akuna asionde ni mundu muka na no gay yuwe kuna wankwe mbe 18 na no wako no usu isu Ozu ndeze exit yeba. Ndeze entrance yeba. Adome azimu kadi sio. Adome azimu kadi sio. Eno yengi wigwa ikwitwa plus. Isu yungamia alangi meyo mthini. Asia imadona kwaze kana wakandi kabindwe ketho na asia they take part. Luki it is driven ni adomena agenda fulani. Matenda ku resolve a problem. Na itukite movement the entire world. Tia ili kindu cha ndi fulani kana ndi fulani uchi muno chambiye mungo na iki sukumitwe muno na iki ndo dangerous na yina ndo ingi kwa jamii nundu idea yo ndini kana nandu matenda kusia mina generations ndo mina generation that is the fact of the matter na mbona eto na ma ya adapt pe sindu isi kwikasi school pe kindu behavior be itumia ndiani mwetu na wewe ni wendete aume lakini undo dress ya dress takibisi sindu bagi nukuelewa na ibikete ngina school ukesaidia siana nisiwo labeluwa mwana akutiwa kimtemba chuchu lakini you already labeled because it's ni kindu ni cute nikikuoneka so asei ni maili tone nyasiana sio ukesaidia mwana nukumana tabie lo kweka ilio ona ali mutu mata bishop nondo school nimeonya siana uona siana victimiziwa mwana aku akadoja school nondo ni lesbian nondo yakite jacket bagi yukindu kimwe kila kikwenda ni kana andu maelewe. Number 1 you didn't enter bishop na ile kwamba kone na yulua asomae na afahamu isu nendero ya Biblia ulo soma ni aelewe mabinda ibinda na balati bikete nundu yo na sindu imwe njakio weta imwe siana sito siemanya skulune ine manya kwitu na mabeba mamuthembo nundu ni spirit ikala katika ulimwengu wa mabeba maisha la wikala ni mubundelie wa tradition na tradition kana kacha yonde pe a spirit backing up pe beba yi tina wakindu kiba kwa uwe sao na kana kaibikia bandu ke kaleondo manaka na ikabikia bandu kainkaniti wane kindu cha muthembozu na nundu yebinda niyo twinayo na ni thuku jakipe pe patawa mboya na pe patawa kuta na pe patawa kunena kana kamwe
nisi kuma ke kanini kama nyeye kwenda kwikala maisha make besi na ikamwiletu na oyewa ndasia wende ndao tinda na eitu enda otinda na tubese na maisha make mwikile wake kila kindu chonde chake no bese ni a certain ni tonda kwazikana ni spirit fulani na nundu itu abingo yengeiti twa ulabeba wayo watubunde asia tene kana ulabeba wangai utubunde asia tikwata ni sionthe nundu tikila mundu tionena nake Christian you nundu be nini beba la wabunde asia tene ukethia kele tweka mana kana ni kele tu kukuna ngwa kwikala maundu yu ebinda yu tita yebo muno yu kana kayesa kuia orientation na kayona interest fulani ya kwikala takamwili tu inge kwanza yu hii mwana jizo sie ndio twika yetu byo wethia onaeba kakeba kaila alama kuno teba ka area mundu akeba kanesu na itonya matu na ndwithia ni tokwenda tembea ni tokwenda tembea onaime kwikiambwa lakini wa sisia neza ndwithia mundu in recent no kwijielewa ni mundu ume lakini pe kindu mentality actually pe na abnormality kebandu nongeleka nini undu bishop aweto wa school muno nyeta kwa I experienced that and it was my first time nyekokomana na mundu mukoko umbia I love you yes to school form 5 and form 6 na normally ela wona mundu muka a school a girl school ena masculine somehow ndia manaondo bishop kweta netabetha wabebeba ya attraction for these lower classes to upper classes na nondo nimenda kwithwa domain in the psychological world no kwenda kwithwa the alpha lady we say the only way to be an alpha woman is to show masculinity okay say bu na ela na tatio sisiu na we say you condemn a competition nundu na kundu we say condemn a competition ni ngwende kanu you know I had to call now unge wa expert in that field na mgulia kwanda what is happening in this institution ambia this is what happens wabika you are ukwata na gwana mundu muka at least mujaniemwe tojaniata mesita mother whatever na muya hello numeta masako ama form 6 whatever form 5 na form 6 siana isi amatuka ko sisi kana ba class jeta wa form 5 na form 6 so kwendi achona kwito najigwe wambiye they don't force you if you want you can go for it if you don't nababika abantu kwanza tuibinga school mabotiwa ma discipline wa ende lamati wende chatwe kaketai wezethela yue maka Paul nesa no ikona utsu ni mwitu wa form 6 ena kele tuke form 4 utsu ni form 5 ena kele tuke mindo it is something that ondo weta ke you groom it and then mwase ni beba ndikwelewa ni beba ki muthemba mwawe nondu tio lazima tukibatise tutambeto the break peka ndo tuyangwenda nundu bishop tinda utita ikindu chelde ulwande ani ngulikana kithio chake kamba mundu aitwa iweto iweto yambiye bamusia ise witu nitu siwake tena namba itu SMS ni ile 3915 Ise witu namba itu SMS ni ile 3915 YouTube ni Mutongwe TV/FM official. Tutana the break faith yananengana an example na no sionondo ibinda ya form 6 sisi aikuwa school ni so tiki ndikumupya oyu tweke kwindwa twi surprise chati nini museno ngina windwe wish we kweta hata ndukendwe no
tiki bwana kiwe Lokat. ignorant ndukefanya ati sindu isiko siko na na kuja hii ikindu cheo Yiulu andu nieno bicho waisi ya Sodom ukamba ni pe andu matwa ai weto. Is that a form of lesbianism or ni chao chu Yue mundu mukaka twa mundu mukongi kikithio cha kikamba kikamba tia atwa ni kanatu ikekibeti iweto da atwa wayukosia no waiko aingongo dai atwa nosia kanandasi aite ibesi ni kana ase uyimusi yuko tito no mete su ya lesbian nundu mayuma na kimwe no mwetie na imu mambia mume ni kana ekata asiaye bunumba kana asiaye bumusi njo kitumie tawa iweto ni yato peke yake ni yato ni mundu muka wakuka kukoma nake ni mwemeu mumanthe mbeu mwenda ona timu weme anybody kana o anybody ni kana baseuwe musi ni mundu muka wato opindetie wato kila ngwasi yi maikuelewa kana kini chekika nundu wa continue generation lakini kime kweka kila ngwenda ni kana mwaka nene mbinondo wa weto bo wa lesbianism in an African culture kila ngwenda twibinguwe metho ni kana even this traditional way would accept that a woman would bring on board another woman na yeye identify na mundu mukosu nyene weta ukwitu tape iweto ne wangwatia ne weto juje etania wiana my grandmother thia etania na my grandfather etania wiana ethe ona na ndaenda ngewasikia sie weto niki ni wewa I'm okay. I have 3 girls, beautiful girls, and I'm okay. Nondo kwa mwitu kwa nya kwa masi yetu metu ya tatu. What I'm trying to say is that even in the African setup, nema kondonia na pesi Nduu. I think the line between lesbianism and the actual act ni thin mono. Nondo onatene. Niwe ya siana siaka pembai siana siaka sitwa ya wa mundu mukajuta kwa ngaete wetwana netugundisie and I literally do it to them nimonye what to do as a woman, what is expected to you as a woman wathio twawa na nondo ndienda obucha ndienda mwano aibukwa ni mundu nondo there are the repercussions ndi twa example balabe kisikiri ndi twa example ya kwa kithinzioni ndibunde sia mwano yu ndibunde sia mwana oyu nyeta ne mundu muka no we ndia sia that line is very na betwana to enjoy ya even that transition isu na kathina yo okay we amundu no mutwae lakini ena chao eona na girlfriend bandu mundu no ni mukibetikima lakini kina egeno mwaka eyana ndo kwatia peka ni kwenda ukwatia na betikelie ni mutwae ukuni danga inundu tu religious iliyonde yendo mutwae ukuni ya Genesis chapter 5 kana di mutwa Matthew 24 Matthew 24 kana Mathayo 24 ndio likana muswa wasia ondo ibinda ya noa kwa ilie mabinda ni mamuthia kugeta kwa ilie na juu nikanoma ne mabinda ma noa kweta kwa ilie atai tesi okay gina Genesis chapter 5 mabinda ma noa ni chau chaende kindu mabinda ma noa ndite nambo kwanangwa ni kiwu zu maundu atu nene ameitwa LGBTQ ni momekeka na momongelete kibendela na zu andu ainge mabendu etwe ukesa ithia zindu esikana mundu me kana mundu muka nicho kutumi muona na mavisa ma satani etha aina nondo na mundu me etha aikuyu na mundu muka yuko ni kindu kiteleka LGBTQ ni kana twazikana pe ebeba itina ni nienda kuete confusion otondo fendi kwasia hani difference ya lesbianism na maweto kala inika thin na the whole idea medina neno ya ni kuete confusion ukesaidi ya hii pe confusion the iliu dwesoma na kana pe mundu ume kana pe mundu muka na ni kana we saidi ya ona nyumba isi adela ma population madeleto udela du ni kindu kiteke sio medhone ona mangai either Jacqueline
uketha wina mwaki kwa another Jacqueline either ngetha ina mwaki kwa another John. You see something like that? It is yani do the whole idea duiza kuithia mbui cia thenge ukakwata baika itha baika ndei yikasia itha thenge ndei yikasia so look that this is the whole idea na uko trikwasia hii ekaya cia tisi tabia cia ciana citu na tuona pena ka themba kam kauko kite timekalia thite matabia hii kindu kina a significant spiritual dimension which what we see with our own eyes. Demonic. Yeah, it is really terrible. Nundu itha paya ume ulo kuika une nu. Ene. Either kuya ume ulo kutwa yetu maitu nu. Either kuyaka aume mu yani it is a very bad thing. Na ni kindu kisukumitwe muno kwanza ona serikali na NGO. Let us speak the truth. Kuna makanisa yameotwa thia ndume kwa ndume akakwaka. Ni kindu ki ku affect families itu kwa. Na nazuma ko ya la matwete ye gospel. Kwete ni mome utwanithia. You isa ni bya mama indezi. Yuge meitwa nani baina. Yukindu kilando no kutabia ujakie. Undu mwako kunena. Old Testament. Kwa Islamic ni Torah. Kwa religions yonde ni magriana na the Old Testament. Ainge moto ka obetu kaniana mo ithi Christians kwa New Testament. Na yu paimundu katika ndini sionde ulimwenguni utesi ulwa Sodom and Gomorrah. Mamesibyo. Na Sodoma na Gomorrah alaika ela malikile kwa loto aume ma Sodoma maisie manewe aume asuma komenam. Asiye moto yekwenda ni new nando new visitors moka fresh. na satani na kibindu cho theni kizikana na ya kithemba kiu lesbianism, gay, whatever. Nundu paibandu bangi ngai waikia reproduction eka kuseobya sindu izu cia useobya tumundu tongituke kwa ila be kwikika kindu cha muthemba o andu asumendo amayuma ngai indirect ni kanama mu provoke into anger ni kanama mu ni ku drive it ndio tabia onamwe mesindu ni isu majisi lakini ni kindu kilikumu no pyo cho thaithimo likumu no pyo ni kanoto no bindwa ni cho kona kitona kuka no kethia cha kwata mundu kiliko mundu sukumu bindwa ndo mutabia lakini wizi neza kana ila mwaka na mwaka kana ila mala na mala makomania mayiete ila ndeto yanga yeisi and be productive na muisiana mayiete mundu mono kaithia nthenge nthimusi dweke duweso kwata kana kaithia mbaika nthimusi dweke duweso kwata kwa uno lazima tambo tesisi timane pena education ya ilite kwambia obunde gwa ovamwe na ndini cionthe ila ci ulimwenguni kwambia kumanondo matona kukitana this animal ambapo ni uthatu kwa ngai na pisio kabala pesa na isi tunundu hivi already generation yitu dina maundu asumu no kwina family setup lakini sina situ siambe baba ya school nuko no faith especially you siana simusi lakini niambia mwako wangi maybe class cheo pay form 1 salami odi pumende amete electronic ma form 4 na ma form 3 nuko elewa ni chao toilet kwika baba ya school ni especially school administrations government because kivikia bana ndita mendo ambeyo mundi siana sindu it as a subject schooluni you ilatwa isie madini tubundise siana situ. You know the Bible is so clear that some vya mwana ona imanda kekata ndakati anzi Yesu you kana kama niwe na let's say you tuikabodia in the institution of marriage tunene oseo wa marriage
na marriage ni between John and Faith and Eve and Adam. na Adam. Paigi kindu kingi. Ukazethela kana kajiana nikesi sanctity ya kindu kiu. Kele tukuyekana na ugo. Ina mwiye yu ikajeti la yakenga wa. Ukewa yuti la we yakana ai wathi out na kele tu. It is safe. It is even worst. Manesi akana kaku onela wendete niwe wewe atia sia tunasia last time ya sisi ya Lgbtq kisembanite na twana toto nini kisembanite na toniki no boke ukakaka introduce wo ukazela ka Lgbtq ni attracted to this girl na kendesi aya kelela wa identify mwana waku ena mutuo osu onota endete nondo beangite mindo. I have a friend Nanyanda bisiambia I knew I was different but I didn't know how. Mundu museo, very good looking, wea nyambeza siya kitai and is gay. Na wenita we mutwae ndiama na ne we mutwae kana. Na yu tuinena nake nyambiye ndunge I knew I was different. I didn't know how. Na yu nondo ni mundu utumete nduona ndu twae ndu. Ndiye soko uliwa kama indo na ke beba ndo ne mwabika kano imbe yayo na mundu usu not a single day ndangwata but you handle and do everything lakini where it comes to let's do it. So it is something or kama te kwasia it's so demonic that bishop yasiani kindu kithake so deep rooted one mundu we kwake chambiye kumemo nini na chambiye nini nondo ono mundu mo sio kona ngwa ila siake ondo witha wa evangete tukula twake abanga nesa ona ibinda jutu etete school ka uniform kake na tisoma bandu bya kitoke tai ende we say is very clean and is very neat. So pe inge na siana sio from not ancestral spirits sia muthembotu aya kipe kindu ngwenda mwaka onake oselene coastal region ni kindu cha miaka nenda miaka rudi about nondo ni map ni ma respect ya no virginity ko uwesethela kwaku yosa kamani uwesethela ni wasonganga nako ngitheloka atwana it is accepted in courts ni meo ki accept lakini uwesethela tikindu pronounced lakini no itha awese nganya eka una nanganya graduate ye eka una yani ni ngasi yenda ni tu na yunye nenda ye mwaka kindu kikiba na tiba ndo kiendete na nikikwata our young people and I don't nyekwakwa ndiko na demonize it tatuwetethia nondo yes kwaku mwana untona ukakakuya hii I pray not to asifanye hivyo okay akwe nini undo faith wasia ni gwande nukwela aye ndo dakuke mwa wimbe mwana yuni ndimo nini na ndimo yuni wa how do we handle it how do you handle it mwana nuno waka kutavia sindu iye ni anete nacio na kulamu there are very many Nduu yani ushoga na uhanifi na usagaji iko mingi. Usagaji ni gani? Nisu no isu sebulene sindo bulani ya usa bulani ya Google yani kamanda kamosi ekango tabie aikindo depressing ona kwa asia Yesu kuona kana kake kembe ni wanze Yesu yuko it is true ndo kwa asia kana baya ya demonize. Let us face the reality na tuone undu tuone wote this generation ino kitu na itu amba kumea tayari is dangerous nundu mwitha na reproduction. In fact you is either ai kana family ikathela tene baya nduma ku inherit kana kutwa isi ambaye nambe lakini nuko na hii pupu ni bongwenda ukenda utouch on the basis nundu ndona kwa ase ningwewa ndona ku ya faith hey you are so beautiful that doesn't mean I'm a lesbian nuko elewa nitona mundu ngikazi hey na demo sindena mwimuseo no bebe tenesa nukwela ndikumaanisha am gay lakini sila situ sina confusion Yesu and then admire mundu ngibe ku admire abe the real action yena atabiwe continue and yena atabiwe mundu muka mwana kena museo ambia you know what mwaka mimi napenda wanawake angulisiwe ni mwanamke lakini natamani ni du usiwe mundu wisi na muisene na iwo utabiwe na zitu ambia kwa yakewa na mwe tafadhali museo
lakini uyu tutona kuposia desire ya kuja kuenda kukata tutwambia kuengewa okay ni tene ni miaka ya 90s kwa hiyo na aju ya eva mwana au tabia na ni mwana waku kana ailu nuambi omukudio nunu na ni nawe tangasia kana ni sipe muntu ngamiye okay to ya mungamela lakini to amuka okay for counseling mundu moko okay for counseling kwitu nena kibedi chakwa atu yai ni mwana unandwa ye ku kwenda teko maimwe embia twakoma ewa maundu angi matema kawaida na we ndo mbusi andenda ikondo edini aendea tuona mwanozu ndiye ndo wete sito yake no amane ambe yo meanondo omundu ume in fact ameanondo ambe ya kibeli chake ni mundu muka ndikuwa ni mundu ume na in fact ambia kuona kabisa nuwa change yuambia iki amasati manene ni kaanondo ikoneke siaimba kabisa yuko yethe ondisi kwa iliata lakini yuwe yethe yathi pape na total change hormones ni pindukie yu tagiti omwe this vitali nela waendie vitali atabwenda kitali wai pesinga no tonwa cia ukutethesha ukisethia ni wa betanga chau no umya hormones siaka nikano boost chau hormones cia ume yuko uno mwenge wanake ukasisia nundu utethio webo itha no tonwa pendwa mundu ume akatwika mundu muka no utunge mundu ume umene netha no tonwa pendwa mundu muka akatwika mundu ume no mutunge ba ukani akatwika ande kutwika nga ninga kada mundu muka na yuka mwaka no wetu we na moye katea maundu mbinya wakuli we are having this nanye mulika natene wa waila gona mutabasia obo wa friend yakwa wambuye kana kake kamwe kabisi kake nako ila twanena obo wa disappointments in our families in schools ta weta mundu no ni successful na ni woke wako na nyana kwanza we akwatanite na andu manza na nusu na nuno nie mena organization nuno nie umwe akwatu maeta maloya bakubi ikumi mena mbesa mena kila kindu chonde no koka ukethela mindo ngali sio ndei lanzi sio ngapi mena kibendela cho yue ini na moje kati ya mao mbajitu kila kibo ni kanat tete kilembe yibo tikambiye kuibanga ndibo nela wona mwana waku nondo now unfortunately siana situ ila si uko na weyoyu na ndwala yumaimie ula wenukie wa mubweye wa molukeidie ne wo kwate yu mundu wina mali yake wina nomba yake wina kila kibo ni kana oimbo ya sibo mundu antabwe ubo wa continuity pe mundu mukawo onake tutuweta onake usu atabiwe wa mweme we bandu ke yosemba kila muthenya umo we yani aithi jogging okela muthenya umo we yani ayone kaendete jogging atio wezi plot 10 umwe amwe ya be bandu nike yonela mweme we ilika na endie wa abiko we ngotabya woke na ibiko we endie ethela mume ena kamwana kanini makwatene na wimana ni wongamie bu nundu mbe ambio tele maweze thelona kenda amini ni wongamie bandu bandateka mateo notice kuona nyeni kindu weka na ni kindu ni demonic yo wetu muyine ni mubea Bishop Mara ni mubea thank you John Mwaka ni mubea musiaisi wa Mutongo TV masama itonoma tukilila nundu ni sasa ya bilingi wa mauro lakini chumwa jukingi tukwatanie mutukule makulu menu twende no nenanya uwa LGBTQ